Hadin wajib kti dengan kam kamu Jerman pai yo yi jing am kam tiga sket ke problem ko mi haperdi yang ke sorjwai yo yi haperdi kam geni yo yo cem jingmot wa ka CEO yang i ke kombla aku penman ke bi ke jingalang ko kerpang hak letrik yang du benai aku wari yo cem jingmot wa ki kat tu kat diteli ki NGO kuwi na ka NGO ko wa hakmat do to ka sure ko wa po ka jingilam yung doktor HH Borman wa man la u pastor yung kamarang Unitarian kam jo la ka jing amlang yung ka yung main kolektif kuwi ni NGO ko tame ko em po ka sorjwa yung i dam de kabarat al scout aku kwa i kamon ko serkit ya kini kichap QM hapo ke sorjwa yung i kapang ko ng kong do to kamon wi wo wi ka awareness cha ki pai ba nong chong chong yung ke sorjwa nado ki community hado ki school ki college hako wa usnyau thu ki pai ba kamor pedikla ya ka we ya ka wet ya ka nika ya ka dry base wa ka wet base kamor mo pedikla di gini ki jap kenang wo pensok ia ke JKM kam hako wo kini ki dumping site dan ki landfill yo u duna ki jipoi ki jap ta halor yang geni kapang de yo ia chem jimot ini ni ha i kam kabut emi ha perdi yang ke jing dunai ke manpower haju ipor la memi ki export dekat kam ke jing lai luti bat kat kam ke jing chem yang i begini NGO QM kat ni ki de lai luti ki wo i aperdas ki hawrok ki liang kam tam ke sure wa man gowi ke NGO ko da la chakma hau kamon pun kelas bo ye ni ka jap ko em apo ka district yang i bat kam jo apo ke jo itam da prachang du la chi chnong go per apo yang pia wa kiwi tuan ki chnong i kam go bot em i ki bin lani kini ki borti ki watok di bentau wo u peniklat ini jap ta bon ki chnong pem chim gi ne pha man ka ni ka kun rum kun ram ka ni ka wom yoi ka dumping site wo piang dan te dau pe yo man ra ko ki bai ba pu man chip ki chnong ki thau dang bon ki bin ku em ni ma de karpa di ki o ri chim gi ni hadin wo da bu lai ki ka overdes kat kam ka solid waste management act 2016 penyo hab yu peniklat gi ki chap kani ni man ka mandatory kumban se di hab le bai kom with me kani ni man bai ka program go i kam ka bot hab chim ki jingkit kle tani ki da ta kwa ulan ra yi ni khmat yong ki pai ba ko wa uwan ni chi chnong ki thau yong pi u bi jing kra lang u bi jing kra lang ha ko wa i yo yi u pun chi bai ba halor yong ki ni ta ni men ta yong i kam ka bot i da em mi da ka jing pen kra wo pen biang i ki jing em kam yong ki NGO na do ka ki tiar kitar ki materials na de ki won ki jing em kam i de kloi wo ki jing kerchan wo purai ki ni ba kam ngi pin ni hadenu simkti ni kam chemo wo to ka man power memi ki export e ile memi tani ki daw em kami ye ki jing rap yong ki NGO ku em shiru i ta khut lang la ki bitungan ki NGO la to ki pressure group la ni ki non pressure group ko sia bahagi wan chakmat wo ki jing rap ki jing kerchan la ki student body la ni la ki wan ki NGO ki youth federation ki wan la da khut sia bahai pi wo bi kerchan ko pura halor yang ni ki jing thumu ki ko pen bana pai ba chwai wo ki jing tip cho pai ba halor ko kamon strategy ya kini ki jap UM hapo ka stor jwai yo ni so kemen ni wa den wa di yo chairman utme em boten ye kam marsen chimu ye kam da pelai da khutlang i churuk wa ka CEO ka go bi klami hebito wa ni kicing go ro ade tibi da kamu dong chairman yang ka Jual Municipal Board tu ka Solid Waste Management Rule 2016 klam chega was segregation at source
is mandatory. Wa I waro to ki generator of waste. I to ki nong permit ye ki waste. I MK mu segregate ye ki waste at source. Daga halor ka nong rim. The I da ki jingi kre lang waga Juai Municipal Board da wani ki chinong yong pi chi nong Juai. Kagwo hikai gaman yo open ye klat ikiniki biodegradable nage non biodegradable. The yakiniki biodegradable kam yo open che ay pa I da jolai lembaga sure jo open ma jolai hwa penkelai gini chaki kitchen waste. Ang ni kitchen waste mrong penkelai ki chaki pig feed. Kani la godlai kawa man ka kajing mentoy ya kinong rep yang I gupsan sniang gupsan wat gupsan blang gupsan mesila ni bah kamati bi ke ki bam sniang ki pig feed ki to gusat te kini ki biodegradable ye pengkala la chikis bo ki jet bo la ye pengkala bon jet te ni ti dau kerpa di ye ki perlok yang I wow snau thu ye ni wa gani mandala yo ye wirap untuk du ye ki I yo pen duna ye jap ndai nongkom wa sai bi tawani MK le yo ye wirap kita ginong gendong yo ki big feed yo ki la kamju ye sbo ni ma kamati bikan ni sarkar men supply sbo ba chikinong gendong chikinong rep tikinong rep ada ye wan ra ni kam gajing angnut yang ga Juai Municipal Board wo kelai gini chiki compose te ki pai ba nong rep yang yo ki sbo te kamju la kami tip langi kiwa kamon dia kiwa emon gijet la ku ye udai penla che ku chiki scrap dealer ma te hevita ogani I was kept kani ka kam untuk go la da I kre langi la da boro I kre langi kat kam gujing ang note yang ka Juai Municipal Board nei bha ya kini wan ko man ki non ni plastic ma ya kini plastic wan ka rule 18 yang ka solid waste management rule 2016 angga wato the duty yang ki industrial unit ki will locate within 100 km from the refuse derived fuel no naga thau go penmi ya kini jab to ki penem kam gi ya kini ki ongi ki RDF itemut ki plastik ki penem kam gi ki kam ki fuel yo penmi energy gi tegani la ka ak reklam che bhaga wa ya kini to kini ki industry i industry go jando I to cement plant kini to ka rule reklam che go ki to chim gi ya kini yo penman gi ki kam ki fuel ki RDF ki refuse derived fuel to energy ki yo penmi energy gi te hakni ka ak mandarai ki kmat yo bi ya kini ki rak pikas la daw duk register ki yo man gi nong hirap I hakni ka kam yo ni te neti daw kani ka jing lai luti yang ka Juai Municipal Board ko de chim ga ki kap ko de chim ga man ga ko MK ma di ba ka jing kermen to wa kani man ga model li wi twan mandalai kini to man ga model li wi twan ba mandalai gam ni da de yes ke diga umle kamomodi uman ga model ko ba ka Juai penyo ga wi twan jo ongi mo wa nagi jing ja nagi jing kendo yang I yo mi ki jing hikai yo man ke jo chnong Juai la de wo chemi ye ni temot ye yo jing hikai go wa ujrap I hai wa kamon wi to udili gini ki waste te udili gini ki waste yang I to kamo ngi ka rule management to ka solid waste management kamon manage ya gini ki waste yang I ngaliang yang ga Young Minds Collective te snyang su hadin ga jingelang go de bi chongi wa ga group yo wa ga share kamjo la o ma chairman yang ga Juai Municipal Board I kam Young Minds Collective snyang em ya jing bakli kami kena kru yo ya krelang hewe to organi issue yang gejap te hadin katu kami ki plan ki meeting ki udah chongi the yo rai wa do conduct ye wi ga pilot study hadin ke jing kelam wa kani ke chnong wa dong yong pia te kani ke pilot study u pengkre ga u ule ga conduct ga apa ke dong yong pia hadin te ko gon ke jing mi lengba yang kani ke pilot study yo ye ga replicate ni u punyo da to man go success la ne ko job yo ye ga implement chagi wi tuan kidong te kiji ga jing themu yong I wan ra lengba kani ke pilot study
kita to religious kawi to systematic kawi to scientific wa kawi to kawan sustainable te hagajingman no kate igini ki jap dayu to wa wa ong rat kong liu punwer hapo si singar sini to yi man gi ya cha kana wa kajing ikan alam yang murok ya wan ra ka kajing ba ya gini ki ya ki merit man kawi yang kate ko belajar Adino ya i ke discussion cirup begini ki NGO mat kawi ke benta ko mat do i daukut ni hakani ke Friday dapat mani ke jingalang ke kerpang cirup ke senjuk ke hachno ke senjuk ke hachno juai yo i amlangi yo i krek langi wi haku wo i lai lang cirup begini ki NGO haku ko man persiap tok baik ba nado ki long yong long sem nado ki community kam ongipi kini ki market committee wa kiwi tuan u demak ni kamu ongu doktor mormen tu MKM atau nasos la mi nasos penyu mi ve tani ki dau kut i sejuk dong ve dong juai aku i ti mun ti dia hari ke Friday ko wan hari ke Friday wo i ya ka jing kerjaan go porai i kam go bo kita tok ke jipetip baik ba ko yitip lang uro Rejisket kerul ada kelam gini. Ewi tok bagi market. Kerul ada kelam ce gawa ketok kejingkit klik yang itu ki management yang betul ki market. Ko ensure wa ya ki waste of segregate at source. Jadi dah negeri yang board ka hab ke kamera yang ka to implement ya kata kerul. Wa kini ki membahai ila membahai uro kini ki market MG management committee. Kita responsibility to yang gini ki market committee o ensure wa kini ki waste man ki segregate ki waste ki generate ki sabila for your information man what kani ga rule klam che ga mudon mutolat de MP ga jingelang ko cispangun MP ga jingelang go pros ga cispangun dadam to hagi thau go man license what igatela itu ginong organize ka to ga jingelang ladaman ga yasan ne ga jingelang kon ko pelat cispangun itu to open tip ki jaga municipal dan ci local bodies ye bah open man gi kete na lori te to responsibility yang ki o segregate at source ladam le gi kam tu ke municipal gaji go ong imbel collect the source itu waste municipal gaji go ong will not collect your waste until you segregate it